Mungu akaniambia nikipata nafasi ya kuhubiri niseme kwanza hili. Aralisoma niturangiza turajya hija mu kuva. Atasoma hii maandiko kisha kuisoma tutaingia kitabu cha Kutoka. Na mwanzo some itangiriro 18 umurongo wa 20 na wa 21. Mwanzo sura 18 mstari wa 20 na 21 na 22. Na mstari wa 22. Karibu. Usome mu izina rya Yesu. Uwiteka aravuga ati ubwo gutaka ko barega Isodomu ni Gomora ari kwinshi ibyaha byabo bigakabya cyane, ndamanuka ndebe ko bakora ibihwanye rwose no gutaka kw'abaharega kwangezeho, kandi niba atari ko bimeze ndabimenya. 22 abo bagabo barahindukira bavaho bagenda berekeje Isodomu. Abrahamu agihagaze imbere y'Uwiteka. Amen. Soma kuva ibice bya 14 umurongo wa 10. Kutoka 14 mstari wa 10. Kuva 14 umurongo wa 10 haravuze ngo no 11. Usome mu izina rya Yesu. Amen. Farao abatuze, Abisirayeli bubura amaso babona abanyegiputa bahuruye inyuma yabo, baratinya cyane. Abisirayeli batakira Uwiteka. 11 babaza Mose bati ntamba zari Egiputa kutuzana ngo dupfire muri ubu butayu, niki gitumye utugirira utyo kudukura muri Egiputa? Amen. Amen. Mwicarire Imana umugisha. Muketi Mungu awabariki. Haleluya. Amen. Dushimye Imana muri iki gitondo. Tunashukuru Mungu asubuhi ya leo. Mara iminsi ijambo. Maliza siku niko na neno. Imana irambwira ngo nsiye bw'ubwoko bwayo. Mungu akanambia niambie taifa. Abo yiremeye bakunze. Wale ambao aliumba akiwapenda. Irambwira ngo kubwo gutaka kwawe kuri Isodomu ni Gomora. Kwa ajili ya wale ambao kuna staki bebako na Sodoma na Gomora ari kwinshi, ni wengi, ibyaha byabo bigakabya, zambi zao zinapita. Imana irambwira ngo ije kureba koko. Mungu akaniambia anakuya kuona ibyo bari kubarega niba rukuri, kama benye bako na wastaki ni kweli, ngo kandi niba ariko bimeze irabimenya, na kama ni kweli Mungu atajua. Kubera ko hari abantu benshi bamenyereye ko babeshera, kwa maana kuna watu wengi wanazoea wanabadanganyana, ariko Imana y'ubwayo ngo nigiye kwimanukira, lakini Mungu peke yake atajishukia. Ni ubutumwa Imana yambaye, ni message Mungu alinipa. Irambwira ngo mbwira abagabo, akaniambia niambie wanaume, mbwira wa mama, niambie wa mama, abakobwa n'abasore, wabinti na ngwishe kureba koko n'ibyo bari kubarega aribyo, anakuya kuona kama kweli wenye bako na, kandi niba atari ko bimeze ngo yubwayira bimenya, na kama haiko kweli Mungu peke yake atajua. Amen. Amen. Iyo niyo message Imana yari yambaye. Ile ni message Mungu alikuwa amenipa. Ndiwe mugenzi ngo muri Miss Mezut. Uliza manzako sema hizi siku uko na mwana gani? Ese Imana niza kukurebera sanga Mezut. Eske Mungu akakuya kuchunguza takuta uko na mwana gani? Mazigihe nicara hariya, namaliza muda naikala pale, aba igihe cyo gutura kikagera, wakati ya kutoa inafika, Imana igahitubwira ngo ntabwo batuye. Mungu ananiambia aseme hawato. Najya kuvuga ariko numva ngo reka duhagurutse umuntu asengera amaturo. Nasikia mtu banasema sema acha tusimamishe Mungu mtu aombe sadaka. Ndavuga bigenze. Nakosa jinsi ya kufanya. Ariko hashize ibyumweru 2. Lakini kunapita wiki 2. Imana iri kumbwira ngo ntabwo abantu bari gutura guko yishaka. Mungu alikuwa ananiambia aseme watu habako natoa kama vile Mungu. Ubuhanuzi bwamanutse bwo gutura. Unabii yenyewe shuka ya kutolea. Ni Imana ubwayo yimanukiye muri biteraniro. Mungu peke yake ambaye anajishukia kwa hivyo. Ikindi kigeretseho, kingine kia zaidi, Imana yambwiye ngo yasuye iteraniro mu gitondo. Mungu alitembelea mkutano wa asubuhi. Hari malaika uri muri biteraniro. Una malaika mwenyewe kwa buri kantu kose ari gutanga raporo. Kila kitu yote. Ndagira ngo mubwire ngo maso. Nataka nikwambie kwa hatagira raporo izamuka mbi ku buzima bwawe. Kusikua raporo mbaya yenye tavana kwa. Kubera ko iteraniro ry'uyu munsi, kwa maana ibada ya leo ni iteraniro ririmo ibitangaza, ni ibada yenye ni iteraniro ririmo nziza, ni iteraniro ririmo gukira, ni iteraniro ririmo
ni kufufuliwa. Amen. Amen. Niyo mpamvu Imana ukubona hari umukwabo. Ndio maana uko naona mu gitondo asubuhi nashatse gusohora umuntu. Nilitaka kutosha mtu nje. Ushimbarabira ngo mureke. Chungaji akanambia muache. Ariko reka mubwire, ari igihe bazamenyera iteraniro ngibi. Kuna wakati wa bakagira ngo ni ibisanzwe. Munawaza ni kawaida. Bantu bashimye Imana ngo bari kubimpumye. Watu wameshukuru Mungu asema wako na kwa. Imana irangira ngo ntabwo ari uguhuma ngo umuntu wahumisha. Mungu akaniambia sema haiko kupofuka, ni mtu ndio na kupofua maana. Ariko arasohoka. Lakini atatoka. Araenda. Ataenda. Kuko atagiye yahumisha benshi. Kama haende anaweza pofusha watu wengi. Atagiye yahumisha benshi. Kama haende watu mingi baka muitangazo rivuga ngo aragenda. Acha nikutangazie kwamba huyu mtu atatoka. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Kubambere siku ya kwanza muno haje umuntu ufite komisiyo kumushumba. Mulikia mtu mwenye iko na misio kumchungaji. Mbibwira umuntu hari umuntu nabibwiye arambwira ngo tubyihorere ngo nose ko mushumba temera gusohora abantu. Nikaambia mtu mwingine akaniambia tubiache, mchungaji hawezi itika tutoshe. Ariko hari Imana. Lakini kuna Mungu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ndio mugeze ku imusi urabuhoka. Ambia mwenzako aseme leo utafunguliwa. Amen. Dusoma ijambo ry'Imana. Tumesoma neno la Mungu. Intego turiho y'ijambo iravuga ngo gutera imbere kujya imbere. Shabaha yenyewe tuko nayo ni kuendelea mbele. Amen. Amen. Ijambo dusomye, neno ambalo tumesoma ni ijambo ngo abatuzi. Abatuzi. Wakati alikuwa anawakosesha raha. Abatuzi. Alikuwa anawakosesha amani. Amen. Amen. Abatuzi. Alikuwa anawakosesha amani. Farao. Ngabatuzi. Wakati alikuwa anawakosesha amani. Ayo. Haleluya. Amen. Kila mugenzi ibigutuzi Imana ibikuremo. Ambia mwenzako wenyewe unakosesha raha Mungu akuondolee. Uri hari kukwegera. Kuna kukusogelea. Hari no kugutuga. Na kuna kukukosesha. Ikintu kigutuze rero. Wakati kitu kinakuhumeka. Hawezi pata jinsi ya kupumua. Amen. Amen. Hari ukuntu umukobwa cyangwa se n'umusore bahoberana. Kuna jinsi kijana na binti bagasiga amakanya. Banaacha kazi. Ariko hari guhobera akagufata neza. Ukamusaba imbabazi uti ndakurede kubera ko niyo guhumeka. Icyo ni kiba kigutuze. Ile ni kitu. Ariko uyu munsi wa none. Lakini siku ya leo ibigutuze bikwegera yuko. Uyu munsi wa none Imana ibikureho. Irangira ngo uyu mugabo ngo avuka nk'abandi. Avuka Farawo yatanze itegeko. Aravuga ngo abana b'abahungu bose bapfe. Batoto bakijana bote bauawe. Kubera ko yari yamaze kumenya amakuru ko agiye kuza umwami. Kandi uwo mwami uzaza azacungura abari mu isi. Ule mfalme atakomboa watu wa dunia. Arangije ngo atakira iryo tegeko. Akapana sheria. Aravanga abana b'abahungu bakwiye gupfa. Amaze kuvuga iryo jambo. Kisha kusema hiyo neno. Ngo haboneka umubyeyi. Kapatikana mzazi. Amen. Arangije ngo aratwita. Kisha akapokea. Amaze kutwita. Kisha kupokea. Ngo azara nk'abandi. Akazala kama igihe kigeze. Wakati ngo arenze umwana abyaye. aliona mtoto amezaa. Ngo abona ni umwana mwiza cyane. Akaona mtoto mzuri sana. Ngo amuhisha mu nzu. Akamficha nyumbani. Amen. Amen. No mubavyeyi mu buzima busanzwe. Na mubazazi kama vile kawaida. Ariko umuvyeyi abyara umwana. Kuna wakati mzazi anazalaka mtoto. Yamwitegereza. Sana mtizama. Akavuga ngo nanjye narabyaye. Anasema kweli. Yagera mu rusengero. Zanafika kanisani. Kabona abantu bose bari gushaka guterura abana. Naona kila mtu anataka kamata kwa mtoto. Kwa yaramwe amata. Kwa kuwa amekunywa maziwa nziza. Amekunywa maziwa. Hari undugera mu rusengero. Mwingine anaingia kanisani. Agaterura umwana we. Akarinda tahanda umwana we wakati ya kurudia na hakuna mwangu. Nguyu yarenze umwana abyaye. Sasa tizama mtoto wake. Avuka afite amakuru kuri uwo mwana. Azaliwa na iko na Imana yavuze kuri uwo mwana. Kitu Mungu alikuwa amaze kuzara. Mwitegereje. Areba amaso y'umwana. Asanga n'umwana udasanzwe. Uyu mwana waramuhisha. Amaze kumuhisha. Igihe kiragera. Umwana arakura.
umugisha intambara ziraba umwami ajya kwa Farawo. Mtoto akaenda kwa Farao. Ngo akurira kwa Farawo. Akakomalia kwa Farao. Amen. Amen. Reka ngumenyesha amakuru. Nikuambie habari. Wakurira ku mwanzi wawe ukabaho. Unaweza komalia hata kwa ndugu yako na kunaishi. Ntabwo mukanu kumvise. Hii kitu amuisikia. Waturana n'umurozi. Unaweza ishi na mlozi. Ukarya neza. Unakula vizuri. Ukabaho neza. Unaishi vizuri. Kandi ukabaho. Na unaendelea kuishi. Akabazingura apfa. Anajua kwamba utakufa. Lakini hautakufa. Amen. Amen. Mungu alichura. Rudishia Bwana utukufu. Amen. Nguyu mwana maze gukura. Mtoto akisha komana. Ngo akura ari umuntu urwana cyane. Akakomana ni mtu mpiga. Yakuze umugabo muremure. Akakomana ni kijana. Kandi ngo yakundaga gukora cyane. Anapenda kutumika sana. Ngo iki gihe kigeze. Wakati sasa baraza abwira nyina. Akakuja akamwambia ahandi yarerewe. Ile fasi ariko ndi kumva amakuru. Anajisikia habari. Kwa nubwo narerewe ibwami. Nimekomalia ufalme. Ariko ko ndari abantu b'ibwami. Siko wapa. Kari wowe karahaga. Ni wowe mama. Wacha mama yangu. Papa Rich. Umubyeyi aramubwira ati hoya. Mzazi akamwambia hariya ni iwanyu. Hapa njokwe. Wakuriye hariya. Umekomalia pale. Yanga kumubwira amakuru yayo. Akataka kumwambia habari. Ariko igihe kigeze. Wakati ilipotimia. Nguyu mugabo amenya ko nubwo ari kwa Farawo. Akajua kama atari iwabo bwite. Ariko kwabo. Ahubwo ari Umwisiraheli. Ariko haleluya haleluya. Biragira ngo mbere yaho yajyaga ku rugamba akica bene wabo akarwana na bene wabo ariko n'uburyo atazi igihe kigeze ngo amaze kumenya amakuru yayo ngo afata umusirikare acunga abandi ngo aramwica ahita amutaba mu butaka ngo ako kanya hagira undi muntu umubona ari kumwica atangira urugamba akaanza vita. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Buri muntu afite igihe cy'urugamba. Kila mtu yote anakuwaka na wakati ya. Hari igihe umuntu abaho mu munezero. Na wakati mtu anaikalaka mu. Ariko igihe cyagera. Wakati sasa inatimia. Atangira urugamba. Anaanza tu vita. Kandi umuntu utangira urugamba. Mtu mwenye anaanza ni umuntu uri mu Mana neza. Mtu mwenye ko mu Mungu. Umuntu uhagaze mu Mana. Mtu mwenye anasimama kwa Mungu. Agira urugamba. Anakuwa kana. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Wamaze gutangira urugamba. Kisha kuanza vita. Irabwira ngo ava kwa Farawo. Akatoka kwa amaze kuvayo. Kisha Farawo warangije. aramuhinda cyane. Anza muhinda. Ikimana iri mu gihugu cyo mu ijuru. Wirangije nituma uyu mugabo witwa Mose. Imusanga aho yarari. Iramubwira ngo nyama maso we. Naho ndishaka gutuma. Naho ndishaka gukoresha. Nani wowe. Basarangije bavugana n'Imana. Wabwira Imana ati ntabwo nzi kuvuga. Sijue kusema. Imana iramubwira ngo uzabimenya. Mungu akamwambia utajua kusema. Amen. Amen. Inzo babona kutazi imanje kubikwigisha. Ulikuwa unaona haujui Mungu anakuja kufundisha. Haleluya. Amen. Nari mvuze ngo ibyo ubona utazi. Wanasema bile vile Imana izi kubizi. Mungu yeye anajua kama unajua. Imana iramubwira ngo nubwo wowe Mungu akamwambia utazi kuvuga. Haujui kusema. Uvuguhebe. Unasemaka ariko lakini nzakugira Imana. Nitakufanya mbere ya Farawo. Mbere ya Farawo. Uhari uburenganzira bwe. Reka mumenyesha amakuru ngo Imana igwa uburenganzira ujya ku mwanzi wawe kandi nugerayo Imana izakugira n'Imana mu maso y'uwo mwanzi wawe yako. Amen. 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 Birangira ngo uyu Mose Imana iramubwira ati nzaguha n'undi musajyana. Mungu akamwambia sema nitakupa na mwingine mutenda naye. Amen. Amen. Ngo barangije baragenda. Kisha wakaenda. Agenda atanga ubutumwa Imana yamuhaye papa. Akapana message nyingi. Wariko Farawo arinangira. Lakini Farawo akafanya moyo kwinangira cyane. Akafanya moyo kwa arinangira cyane. Akafanya moyo. Ngwigihe kigeze. Wakati zaidi kwinangira bivaho. Kufanya ibimenyetso Imana yamuhaye. Alama za bimaze kubicumi. Ngo Farawo aravuga ati uko bigenze bitya. Abana b'Isirayeli bapfuye. Reka abantu mbere kure. Ngo baragenda
ngo ariko mu kubarekura abarekura atabarekuye abereko kwabarekuye ariko mu mutima wa Farawo aravuga ngo ntabwo barekuye babinjira ahandi hantu abatega ikindi gihe abategera mu butayu ariko ntabwo yari azi ko ari Imana ivugiye Abisirayeli ngo nimugende nzabajya imbere mwende nitawaenda mbele. Amen. 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 Haleluya. Amen. Kwa Mungu ngera nimwambia mugende Imana izakujibira. Usianze kumwambia sema wewe Mungu atakupitia mbele. Amen. 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 Nasoma ibyanditswe muri Nahumu. Nimesoma maandiko mu kitabu cha Nahumu. Ibice byaho bibiri umurongo wa kabiri. Arambwira ngo dore mu mpinga z'imisozi ibirenge byose biguru nziza akanga kazitanahora ngo abiri mu nzira ngo yewe Yuda we komeza ibirori byawe byera kuko umanyaribi atazongera kunyura iwawe hepfo akambwira ngo bigure imihigo kuko atsembweho pe Timiza naziri kwa maana Mungu amemwangamiza. ndagira ngo mumenyeshe amakuru ngo Nataka nikujulishe habari komeza ibirori byawe. endelea sherehe yako. Amen. Amen. Ibiteraniro by'uyu munsi Mkutano wa siku ya leo Imana iri kubivugira ngo Mungu iko anaisemea na komeza ibirori byawe. endelea tufike. Ubyari biri guciye indege Kwa kuvunja Mungu komeza ibirori byawe. endelea sikukuu Uyu ya munsi wa none siku ya leo maze kumenya ko Imana data wa twese nimejua kwamba Mungu ikunda abantu bayisenga anapenda wale ambao kandi yumvira abantu bayisenga. anasikia wale ambao Hari abantu babona ibintu nk'ibisanzwe wanaona vitu ni ariko bya bintu bisanzwe bikaba bidasanzwe. inakuwa ni vitu Uyu mubyeyi ashinzwe kuba yavuye muri gereza mzazi kushukuru kutoka ndani ya bose yari mufunze kuva babona imyaka 20 funge ilikuwa na ariko twatekerezaga ngo Mafisi ilikuwa anajiuliza imyaka mfite miaka agiye gufunga indi 20 wengine miaka bituma dusenga cyane katuma ariko nukuri kw'Imana lakini haki iyakuye mu Mafisi muri gereza ikukura mu maboko y'abakwicariye ikukura mu maboko y'abakwamukira ikukura mu maboko y'abarinda yawe ikukura mu maboko y'abarozi ikukura mu zafafatirwe irangiza ikukura mu nziga ikugarurira ibyawe uyu munsi wa none umunezero ku buzima bwawe ukubwire na bene Mose arangije ngo yumvire Imana kisha msaka mtima kuko igihe cyo kuva mu buretwa kwa maana wakati ya kutoka ndani ya utumwa hari abantu twaganiriye ejo bundi kuna watu tuliongea juzi ndamuna ndayambashe turaganira umuntu aratubwira ngo amatafari mtu mwaka tuambia sema matafari bari abaretwa barunze bale Abisirayeli barunze bari mu buretwa Waisraeli walitengeneza wakati walikuwa mu igihe bakamuraga amashereka bakayagumisha amatafari wakati walikuwa nakamura matiti wanajengesha matafari na n'ubu ayo matafari aracyari ile matafari hata leo ingali na n'ubu ayo matafari aracyari ile matafari ingali na matafari y'amashereka bahindura n'icoro zile mabrike za na n'ubu ayo matafari aracyari zingali zile mabrike Imana itegereje irabazwa n'ubwo buretwa biragisha bakura mu buretwa irababwira ngo ngaho mugende akawaambia muende. Amen. Amen. Hariko umurozi akureka Kuna wakati mlozi akaguha agahenge anakuachaka k'igihe gito anakuacha tu muda mfupi kavuga ngo rikamuteza ikindi gihe nasema acha tu nimchunge wengine mutegeye mu butayu namchungia kwenye jangwa ariko lakini igihe kizagera wakati itatimia mufatireyo umukamatie. reka mbabwire ikintu cyabereye mu butayu Acha niwaambie kitu kilikuwa hapa kule kujua ngo Abisirayeli bamaze kuba mu butayu ama Waisraeli wakati ngo baragiye bageze bamaze kuba kwa Farawo wakati walitoka kwa Farao bageze mu butayu ngo bakoze ibyangwa n'amaso y'Imana wakafanya machuki bamwe bikorera ibyo bashaka abandi bifata uko bashaka abandi bariyobora Imana irangije ibayigana cyo kuzabura akawapa lipizi ya kuzabura urugendo bari gukora igihe gito barukora imyaka n'imyaka akaifanya miaka na miaka ariko icyo ngundiriye Imana lakini kenye napeleka Mungu igibabarira abantu bose anasameaka haleluya birangije yitegereza Mose kunira kwa Mose iramubwira ngo Mose we
kuzunguka. Umubwira ijambo ryiza ari mu guteka kwa kabiri. Neno mzuri. Ibice byaho biri mu murongo wa kabiri. Sura 2 mstari wa 2. Inamubwira ngo kuko kuzigiye basandukiye umusozi. Wakati yenye walizunguka mlima. Kirahagije. Inatosha. Ngo hasigaye mu cyaro. Kisha mpite. Amen. Amen. Iduka libwira Mose. Yamubwira bayaba Mose we. Bwira Abisirayeli. Nabakoze ijambo abantu badahari. Igihe bamaze bazenguruka. Kirahagije. Inatosha. Hasigaye mu cyaro. Kisha muende. Mugenzi ngiye maze uzenguruka kirahagije. Amia mwenzako mudege na maliza kizunguka inatosha. Amen. Uyu munsi bari kumuhira mu gata. Leo Mungu akujalie. Mazushe. Wakati unamaliza teseka. Kirahagije. Inatosha. Amen. Amen. Kirahagije. Inatosha. Ubwo kuri mugeze mu kiganza. Gusa mwanzako tena kumbuka. Mubwire ngo kirahagije. Cyo cyashaka tuvuge. Inatosha. Mubwire ngo kirahagije. Ile bakufundisha ngo kirahagije. Ile bakufundisha ngo kirahagije. Ile bakufundisha ngo kirahagije. Ile bakufundisha kirahagije. Uyu musoro ucaguke. Ubwo wicaye muri uyu muryango. Nari kwaturisha ngo bivuga ngo imirimo yawe isigaye Yesu usohokane kuvurwa n'Imana. Nari kwaturisha ngo bivuga ngo urutuma kwatura usigaye hano hasi gatera imbere itari kunaniwe kubona umunsi wa none. Amen. Imana imaze kumubwira ngo igihe mwazengurukiye kirahagije. Salimwambia wakati mlizunguka Waisraeli barakomeza. Waisraeli wakaendelea. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ariko Mose Farao ntiyanyurwa. Lakini Farao hakutosheka. Farao ntabwo yanyuze. Hakutosheka Farao. Tugarutse ku jambo ryacu. Tunarudia kule. Ngo Farao amaze kubarekura. Kisha Farao kubaachilia. Amaze kubarekura. Akisha kubaachilia. Ngwabwira ingabo ze. Akambia jeshi. Arababwira ngo mundagurira amagare. Mundagurira ibiziga n'amafarashi. Aba bantu nubwo Imana yanze kuva ku Mana, ariko ngiye kubatsinda mu butayu. Ngo baragenda bageze imbere gato, ngo barenze inyuma babona hano n'imisozi, ahandi n'imisozi. Ngo Farao batuse. Kisha Farao kubakaribia. Niryo jambo twasomye. Ndio neno tulisoma. Amen. Amen. Nari kugusuhuza muri iki gitondo. Nari kugusuhuza. Nilikuwa nakuja kusalimia asubuhi. Kugira ngo ibigutu zimarije kubikura. Kosesha amani Mungu anakuja kutukuondolea. Ndio mukanye y'Imana ikoze. Ndio salamu Mungu anakuja. Ibigutu zimani bikura. Ikwamurira ubangayi. Ikwamurira uburushi. Abantu barabuza muzapfa ntacyo wimariye. Ibyo ni ibigutu ze. Uyu munsi wa none Imana izabura ku buzima bwawe. Amen. Amen. Farao abatuze. Farao akasema alikuwa anakosesha amani. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ndakeneye iminsi 40. Nataka mwikala nsho. Uyu Farao uri nyuma yawe. Farao mwenye nyuma yako. Imana imugororera. Mungu amuondoe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo neno la Mungu linasema nduzemerere ko umurozi kazabaho. Usikubali mlozi aishi. Niba yaranze kwihana. Kama amekatala akaba gutuza igihe kirekire. Kusisha ramo. Senga masengesha. Omba maombi akufe. Bariga kijya kigera. Wumve furajya umurimo kiraje. Nareba umuntu wicaye hariya gahura mwana uri inyuma. Ninaona sawa mtoto mwenye anakaa kule nyuma. Muretse kuntu umurozi ari kumugira. Mukona hizi mlozi iko na mfano. Kandi ni umurozi w'umugore umurimo. Tena ni mlozi mwanamke mwenye iko ndani mwake. Niyo wamufashe guki. Ndio mwenye amemkamata hivi. Ariko reka tuvuge ngo arapfuye umurozi. Lakini acha tuseme atakufa ule mlozi. Reka tuvuge tunatubasha n'ubudanga we yarapfuye. Tuseme tunamnyang'anya uwezo na mamlaka yenye kwa nayo. Ntabwo umurozi yagira mubera bangana guca. Mlozi haizi fika kwa mwana kumuri twebwe adakize. Ule mtoto arudie bila kufa. Hapana. Reka mbahereza amakuru. Acha niwape habari. Igihe cyane cyo gusenga umwanya pastor yadusengeshaga. Wakati pastor alikuwa na hari nyuma hari y'ibirori. Pale nyuma kulikuwa sikukuu. Umwana yigarawe cyane. Ule mtoto alikuwa avuga ngo umuriro harahiye umuntu yashama moto. Ariko yakabamenyesha ngo arasha. Anajulisha kanukuna.
Amen. Amen. Farao amaze gutuka Abisirayeli. Kisha Farao kukosesha Waisraeli amani. Ngabisirayeli babwira Mose. Waisraeli wakaambia Musa. Baramubwira ngo Musa. Kugira dukore mu burenganzira. Tutoshe mutu. Basi nubwo byari bimeze hata bilikuwa vile. Ariko twaracyariye. Tulikuwa nakula. Nubwo byari bimeze gutyo. Tulikuwa nateseka. Bose tugiye gupfira ku musozi. Tunataka kufia. Ese ndamva zabagiriya. Tulikuwa kukugwa. Kugira uze kudukurira. Usema tutoshe kule. Amen. Amen. Mose arashishika. Musa akanyama. Kuri hari ibintu ushobora kuzanira mushumba. Kuna vitu unaweza letea mchungaji. Tukabiha umuhanuzi. Bwana unabipfa nabii. Wabimubwira akakwihorera. Sasa unamwambia na shukrani. Aho ngo akajya ku musozi. Anaenda. Haleluya, haleluya. Akajya gusenga. Kuko ndagisubizo cyako kanyuma. Jibu ya pale pale iko nayo. Ngo arangije Mose aragenda yiherera. Kisha Musa kaenda. Ngo abwira Imana. Akamwambia Mungu. Imana ati niwe watumye kwa Farao. Wewe ndio umenituma kwa ibimenyetso warabitanze kwa Mungu. Nionyesha. Ariko ahangaha tu. Lakini ifasi tuko. Nawe rero nyuma yacu. Na wewe una nyuma. Ariko ugera mu kigaragazo. Tunapikaka ndani ya jaribu. Wala babazee ukabona nacho bakumarira. Sinaona bazazi ya. Wale bisho tukabona nacho zakumarira. Wale babavandimwe ukabona nacho bakumarira. Unaona mandugu wabeze. Yabla nungu tawa mashati ukabona nacho bakumarira. Unaona bwana yako hawezi. Usinzi Imana yuri. Bila Mungu yepeke. Amen. Amen. Ngo Abisirayeli barebye bari inyuma. Waisraeli walipoona Mose warangije aragenda arapfuka. Musa akaenda katika magoti. Arasenga. Akaomba. Hari igihe ninjira hano mu gitondo. Kuna wakati naingia hapa asubuhi. Rimwe na rimwe ati no musi wo gusenga. Na haiko siku ya maombi. Ajya kurandasanga hano kuri mazagano hariho matera. Samina hapa kumaza kwa mimi nakuta kwa matera. Asanga mushumba yarayemo. Nakuta mchungaji amelala hapa. Kahita nireba. Ninajiona. Kahita mjani wanje. Niyoroshe umushumba yaraye mu mivu. Mchungaji ndasupaneti iri hano. Hakuna msikike. Kahita ngura bavuga nuko umushumba afite ibibazo byinshi. Cyangwa ari gusengera abana. Wala iko naombea watoto yao. Uko niko Mose yarameze. Zile ndio msalifu. Uzabona raya hayagine. Mugira ngo nitifuza mse. Awuza bari kubaza amakuru. Ese abanyoboye biragenda ute? Ese abanyoboye uzabagenzera ute? Mugasubizwa ndano baje ahangaha ngo murikifuza. Ahubwo kumva amasengesho ye akabohora byinshi. Umunsi arangije yihina ku musozi. Ngo apfukanisha amavi arasenga. Abazimana arayibwira ngo Uwiteka we kandi wowe banone none ibuzaba Abisirayeli bari kuvuga kubyumva ngo Imana irangije iraceceka ndiyo Kanyamanza hakusema kitu. ntabwo Imana yavuze Mungu akuchukua ngo Mose aragaruka. Musa akarudi. Akigira ati no mu Bisirayeli. Alipoingia mu Waisraeli. Wabisirayeli bagaruka ati kuki watuzanye na? Waisraeli wakamuuliza kwa nini umekuja? Amajwi abaye menshi cyane. Sasa zilikuwa mingi. Mose arahagarara. Musa akasimama. N'uburakari bwinshi. Na hasira mingi. N'umujinya mwinshi. Na visirani kabisa. Yaratewe n'abo banyegiputa bakurikiye. Ilikuwa arababwira ati mwumve. Akawaambia msikie. Usome kamanuka hepfo. Ukasema mwumve ko Uwiteka avuganye nawe. Akasema msikie kenye Mungu yuko anawaambia. Abanyegiputa mwabonye. Aba Bamisri wenye mko naona. Aba batari ubwoba muri kureba. Aba wenye wako na batisha. Ntabwo muzongera kubabona ukundi. Arangije arababwira ngo kisha kawaambia ntukicecekere mujinyamazi. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Agera kwizera. Akakuwa na imani. Ahumuriza ubwoko bwawe. Akafariji taifa. Tugiye gusenga Imana. Tunaenda Mungu. Nari ijambo muri iki gitondo. Tunakuletea neno asubuhi. Bivuga ngo ibigutose. Ibinakosesha dhambi. Imana ibikora imbere. Ibituma udacuruza. Inatuma uchuruzi. Imana ibikore mu nzira. Kuko gutorwa muri iyi misi. Ni ijambo rivuga gutera imbere. Ni ijambo rivuga ko abanyegiputa babonye. Ntabwo musongera kubabona ukundi. Haleluya, haleluya. Tugiye gusenga Imana. Ibituma udatera imbere ni byinshi. Mu misi